Unyazi phezulu. Phamisa ukuyibongela nami ukuthandwa unyazi. Longivumele ngihlangane nebandla lakhe elingcwele ekseni nje enkonzweni yesabatha lasekuseni ngayisanda neso. Amen. Kuhlelwa yonke into ezulwini. Bese ke sekuyenzeka emhlabeni. Bengiqeda ukukhuluma izolo eminyango wedodo lami ebuhleni. Khona ke banga amadoda. Mayingabanga ngesifazana abanginyama. Imali nje iza kamuva kodwa into abayithanda kakhulu isifazana nenyama. Ngithi ngimzondo umuntu. Mayincisha inyama ngoba isuke ingekho yami kuleyo nkomo noma kuleyo mbuzi. Ngoba eyami no mayidala ukuthi khona eyami noma kanjani uNkulunkulu akalezi iphutha. Eyakhe inyama iyodliwa uwe. Engesiye yakho ngenkuyile. Abayidalelwanga wena. Mayidlile izokubulala. Page 82. Singene enkonzweni kodwa umthetho wenkonzo isidlulile inkonzo. Inkonzo yile kade yenziwa yona ebaleke kakhulu ingakho kufanele ukuthi uma uyenza lenkonzo uyigcizelele nanokuthi futhi ungenzi iphutha. Sidlulile inkonzo sekusele ukuthi sifakaze nje leyo mzuzu uNkulunkulu azosipha yona sifakaze ukuthi sesimlandele nje ushembe simlandela ngoba kwenze njani. Page 82. Yeyisabatha namhla Nkosi Thokoza wena ngathi ole mini yakho wasikhethela yona. Sabatha namhla Nkosi memeza izimvu zakho zona ziyakulandela ziyawulisa izila Sabatha namhla Nkosi memeza izimvu zakho zona ziyakulandela ziyawulizwa nabathathu bebuthene ngezila khona kanye nabo Sabatha namhla Nkosi sisebusweni bakho ube iphunga Sabatha namhla Nkosi
Asingene enkonzweni. Asingene ngoverse 11. La ikade kufundwa khona. Khumbula ukuthi namhla wena hayi omunye umuntu wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kuthi kupheleni kwensuku zakho. Wasuhlehla manje wacabana noNtombela wena wasuhlehla esontweni kanti kusesenze noNtombela ivumelana usenze ivumelano nomnikazi womphefumulo nomnikazi wenyama nomnikazi womzimba musu ukuthi mawukabene nami kusiyahlehla esontweni namathela kakhulu ngokuqala nginali izulu umuntu onezulu nesihongo nejele uyedwa ushembe kuphela unyazi lezulu hayi bonke oshembe shembe yedwa zwi unyazi lezulu usenza kwenzeke hayi ngenza ukuthi ngiswabuye ngithe ngimkhonzele kini ade phela nginomcimbi ngesabatha ngahlala phansi ngoba akavumi uyena wazi ukuthi ukwenzelani lokho akavumi ngisuke ekuhleni noma ngihamba nginikeza insuku nje ezintathu mazeqa akufona omunye umuntu kufona yena athi usebenzani ke lapha kuseyizo lezi insuku obungitshene zona angazi ke nami kwadala ezulwini yasho njalo inyanga izulu ngifikile ngolwesine sengibizwa ngibuye ekhaya kade ngikulo mcimbi wokwemukela amabandla engase ngiwenzile mina ngikade ngiwenza mina anginakanga inkomo nezimbuzi konke kwaba ngokwami ngedwa kubanga kubikho okuqhamuke emabandleni ukuthi ke nathi siyamemukela umfundisi njengokwesiko kwase kuhamba sekugaqela ngoba sekugaqela bafuna abakuthola basethoda phela amabandla onke awazamemukela umfundisi base beyacela bathi sicela ukuthi siwenze lo msebenzi asiwenzile awukho lo msebenzi ngoba amabandla awakwemukelana sizofuna thini inkomo nezimbuzi bese sikuthengisela nje ngo10 rand inkomo nembuzi sezisika ukuthi kube yakho cha ngoku 500 mina athenga le nkomo engazalwa ikhona phela mina ngayithenga inkomo ka 15 rand fana nesuthu ngake ngayishaya nje intombi phela nesuthu yami ka 15 rand 15 rand imali enkulu kabi nesuthu yami kasheleni nozuka 15 cent mashaya intombi ngaba nazo kodwa hayi yagqoka umfana ntombela
kodwa ngigqokusheleni noZulu ngake ngeza la iGoli ngesihlanu ngaphinde ngabuyela ngaso esosihlanu ekhaya bekulokothe manje siqala ukuhamba umhlangano la iGoli amaveni kaMoelasi sasikhokha isihlanu masiye ePhakameni sikhokha isihlanu masiye eNhlangakazi sikhokha isihlanu masiye eLinda sikhokha isihlanu masiye eMkhaydeni leso sihlanu kwakubuya nokubuya kwahamba sanda njengala isanda neso mase sandile saqala sakhokha 10 sesiqasha amabhasi ke manje sathi siyaqasha amabhasi abelungu afikela thila ngaphezulu kwetaba saqasha kuqala siya kuJanuary afikela thila ngaphezulu kwetaba ngisho kunuka ikula la kunuka ikula la ekwakushokwa ngomnye umuntu welo yana obana abagibeli baphatha amakula seswela umgodi okungena wathi lala nina manizala uNkulunkulu ningaphinde nigibele amabhasi amakhulu nzela anibofuna amabhasi abantu yabona inyanga yezulu nelanga ayikho into bebeyizonda njengekula bebethi kula nje bona kuphelele aqala ukuhlonishwa amandiya othi ngweni nalapha ke ayahlonishwa kodwa kubuye kumvuke lo kubuye kumvuke yabona isizulu lo kakhulu kodwa ke wangiphoqa eBloemfontein ngaphoqeka kabi ngathola ucingo sasise Thokozani ngathola ucingo liqhamuka la iGoli ngisazi liqhamuka kubani hayi saxoxa wasethi hayi sohlangana kusasa eBloemfontein uthi lo eBloemfontein kwenziwani eBloemfontein uthi hayi ubaba uyohlaba isoyi naye wayengazi ukuthi kwenziwani uthi ubaba uyohlaba isoyi silandela uNkulunkulu amen silandela isikhondla sangempela silandela uNkulunkulu khona endaweni zonke amen ithi hayi bekho umthathu njani ithi bazongibonela obaba nobaba mkhulu mina ngeke ngibakhethe phambili mina ngizobakhetha la sahamba nje la ngizobakhetha bazoyiyohlokela ngizobabona angingendaba yokuthi mina ngithi ngiyohlunga phambili kanti cha bobuza nakhona lapha uthi kwakuze kuthiwa kuyohlunga phambili nje kwakwenze njani ubheka bezayo la kubaba mkhulu ubuwodwa no bungewodwa ubheka bezayo kubaba mkhulu bumbili bekukhona ubheka bezayo wasesihogweni obiza igama lawo kuthiwa kukwamsathatsha kuncwatsha khona abantu bakaSathane esishoda nawo bese kwakhona ubheka bezayo la kungcwatshwa khona amaNazaretha anezono nangenazono yathi aqala wana amathuna kaMsathatsha angathi topic iphuma manje aqala uAbsalom wayephekela ubaba mkhulu umqali wendlela ewukuka kababa mkhulu ngihlale ngisho ukuba bayangilalela abantu ngabe kuyezwakala ngoba ngikhuluma into ebhekile ngikhuluma ngiqonde ngihlale ngisho ngithi ngeke kuphele kuleli bandla ukudayisa isikhundla ngeke kuphele mafuna kuphela ukudayisa isikhundla kufuna qala emuva lebaba mkhulu kuyolungiswa khona kuAbsalom lo wayephekela ubaba mkhulu ngoba wafa wafela isikhundla wafa bafuna isikhundla uthi uMabuyakhulu akekho maziyo la lodi khona uMabuyakhulu kwaMthetho nakhona ubaba umphangeli ugcotshwe inyanga yezulu inkosi baba omkhulu wamxosha wathi akahambe la ekhaya lafika ilanga lambuyisa wayishilo futhi baba omkhulu weManazaretha mthanda ungabaza
thina silandela uNkulunkulu wangempela hayi indaba okudlala. Silandela uNkulunkulu okhona noma kuphi. La eBhayibhelini ilakithi iBhayibheli akukho lapho isihlaba khona iBhayibheli thina. Ngaphandle kwala kukhuluma khona umuntu, ungakhuluma khona uNkulunkulu. Njengoba kukhuluma umpostoli Paul eboshiwe uphawu ukuthi maboshiwe kufuneka kugundikane. Uzobonakala ukuthi isiboshwe. Mase ephume ejele umpostoli Paul uthi mina ngokwami asho ngithunyiwe. Uthi mina ngokwami ngibona ukuthi kungamahloni umuntu wesilisa abe nezinwele ezinkulu ekhanda njengenkosikazi. Uthi abantu abagunde akasho ukuthi kushukulu nkulu. Zimbili into azona umpostoli Paul. Waphinde wathi abantu bangoqhwasha nje balalela umpostoli Paul njengoba bengoqhwasha. Kodwa kululo kuyongena esulwini ukaqhwasha. Qhwasha ngene esulwini nami ngingangena. Umpostoli Paul odale oqhwasha. Uthi umpostoli asho ngokufunakala icala lapho ngoba akasho ukuthi uthunyiwe uNkulunkulu noma uthunyiwe uJesu cha. Wathi mina ngokwami ngibona ukuthi umuntu mayefuna ukuba umshumayeli noma efuna ukuba umphakeli noma efuna ukuba umfundisi ulungile abe nomfazi oyedwa angabi labafazi ababili khona azokwazi ukuthi uma eyeGoli noma ePitoli noma kuphi abe nalomkakhe ukubeka kanjalo. Njengami nje nami ngihamba noMayihani nangu Mayihani kodwa ngilalele noPaul Paul. Mayihani number 5 uMayi4 uselection or number 6. Uthi ke umabuyakhulu kudade wabo abelamana naye. Sisi male lo mfana ocelileyo uthande lo ophekela ubaba ngokomkhwanazi khona nathi sizogcotshwa eNkulunkulu sigcotshwe nathi sisi sibe nezikhundla nathi la ekhaya malelo wababelesela laba bantu babili wena thatha nangu dade wethu wabalesela nodade wabo uthi akavume bagcina ekhongwa iyagana ngithi kodwa mayingakhongwa igana bagcina bephumelene labo bephumile ukuthi lona uyamala lo amcelileyo uzogana lo mfana womkhwanazi kwase konakala ingabe kwakuhlanganiswa kanjani kwakuhlanganiswa inkomo zingekho wena ngasi ngoba izokhala indaba esephuma baba omkhulu endlini ezohlanganisa uAbsalom phandle mathi yafika ubaba omkhulu endlini ufica tebuzana ngobuyakhulu izohlanganiswa nomfana womkhwanazi ubaba omkhulu hawo tebuzana ngobuyakhulu mina ngikwazi ungumfazi wakwaGumede usumfazi wamkhwanazi manje cha ngane yami angizikukonisa ayini ngilandelela umfana kaGumede ngizokuhlanganisa nomfana kaGumede bese ngikuhlanganisa nomfana kaMkhwanazi uzohamba uyohlala 6 months kwaGumede ubuzo ohlala 6 months kwaMkhwanazi impilo yakho yonke sukuma intombazane yabaleka yathi cha baba mina kangimfuni umkhwanazi ngiphoqe ubhuti uthe ukuze bagcotshwe nabo babe nezikhundla ezinkulu angiganele ophekela ubaba yabaleka intombazane ngoba yini ngoba kuphela komshado uSathane akadeli wabuyela mabuyakhulu ngale kumkhwanazi hamba ithathe esipholi hamba uyothathe nayo hambe nayo lala nayo bazokunika abasolele nayo awusazi ukuthi ngizokhuluma nje kusuka aphi ngiyaphi futhi khuluma mina ngobheka bezawo abawu2 kwabheka bezawo nakwamsathanja ukuseni mabuyakhulu waqonda esipholi ufungene esipholi waqoqela impahla zentombazane esuthukesini walengisa isuthukeshi lentombazana wathi wosa yabaleka yangena phakathi kweyintombi isigosho esingcwele sasezulwini
zaduma zaya le phakathi endlini zaduma zaya le phakathi endlini sesiwa sayiphumela phandle naye waphuma ulengisile isuthu kesi uzama ukubamba intombazana esandla singapha esandla sokudla uyawasamathi lana Jaguar yamathi babili abantu engibaziyo mina babulawa ngamathi zathi mase ziphandle intombi ibaleka lengane yakuyakhulingela phakathi kwazo ezimkhona zethu uzoyithatha zase iphimisa amathe zonke zathi sapha indoda kwehla uMichael ingilozi yamakhosazana ingilozi ethwele yi2 wethi Michael wafuka mhlaba ngempama enezibhikili kwathi ha wawa walala wabheka phezulu lawa lapha isithuke siyachitheka lavuleka zachitheka ipahla yasukuma ingane yonke ipahla zayo yayifaka esithukesini kwase kuyobikela baba mkhulu ukuthi ukuka wakho sefile yaphuma yayithandanga ukubambelela la okhalweni yaphuma yabuka athi hey bathi abamusha wengilozi yamakhosazana uMichael yasifuna insizwa yathi ayihambe siyokumba awukonje wena futhi kodwa usiyabona ngoba udlula khona ephami isipholinase ngale ngaphansi apho sengamaphekula khona namhlanje amathuna nanga ngaphesheya wathi baba mkhulu ziphe lezi insizwa zihamba zaqeda wathi kwenele batabami wasethi abanongikawulela izidi zibe mbili olude oluqondileyo olude uqinileyo nebhanza kodwa ulele njalo yena ibheke phezulu lafika lezi insizwa kwafaka uthi nje ubusuku kanti inkomo ehlabayo kwafaka uthi intambo othini wathatha ibhaca lahlatshwa la waphakanyiswa yahuka intambo uNkulunkulu nesihluku umbona ngathi uNkulunkulu ubona ngesihluku ngoba mbona umuntu lo obulala abantu akhale kanye nabafelweyo kodwa kanti kuyena obulalayo yangena intambo athi donsa ngamthindi donsa intambo amhudule sima naye ngapha phakathi ezokwenza umgwaqo lo ewelela phesheya wafika wathi qondana nomgodi wathi ganqa phakathi qibani waqeda ubaba omkhulu wathatha amanzi wabageza yena bonke laba bantu ekade benza lo msebenzi wabageza yena wathi bathi abamina ngimngcwabele uSathane ithini imbomo elangeni sithi mafunda neziba kakhethi yobakhetha phambili ngoba wathi mayingena esihlalweni wathi inkonzo le yeqiniso le ngakho ngoba inkonzo yeqiniso kufuneka sivikele abantu ungayikholwa inkolo yebhayisikili inkolo yebhayisikili ayikho kashembe inkolo kwenceka unceke omnye umuntu ube nomngane ozothi mayithi ningayisontweni hamba ne-stadium nihambe ne-stadium hayi wafika wathi makwenziwa iqiniso ngoba inkonzo yeqiniso le ngelinye ilanga kofuneka kongcwatshwa umfundisi lapha kunabafundisi la bakwamsathanje bofuneka bongcwatshwa lapha kokwenzekani ngalabo bantu abaphethwe yilo mfundisi umfundisi wabe seyongcwatshwa lapha uphethe abantu abayingcwele yena akekho ngcwele funa kwenziwa iqiniso phela sefuneka manje ayongcwatshwa kwamsathanje ngoba vele ungowakhona kophi umshumayeli kodwa yethonga bazokwenza njani abantu abaphethe kuphi umvangeli ongokwamsathanje bazokwenza njani abantu abaphethe kufuneka kuvikelwe abantu ilanga lasho njalo laselithi bafake ndawonye mina sengiyobakhetha phambili asesithi imbonge umafunda nezibi akakhethi yobakhetha phambili hayi lishilo hlamhlangu lo lasho bephelele lwathi cha bangixolela ubaba omkhulu nokhokho nobaba mina ngiyahlunga la ayihlunga phambili ithi amsikwenza lutho ngomuntu ongafunwa ngabantu maye ngafunwa ngabantu mina ngizobenza nini abafuna umuntu ofuna ngabantu ngane yami angibuzele kumfundisi
uthi ubheke ngaphi konje angisizwa ngathi kunzima ukusebenza noShembe kunzima ukusebenza noShembe iloyana yena hayi kufuneka wenza ingqondo yakho ube udemezana nenza ingqondo yakho ibe lula ngoba bawu5 ufika uthi ukhuluma naye wena lo ukhuluma uqede naye mayihamba lokungena omunye awukwazi futhi kushepha ukuthi hayi baba ushilo so mina njengokuhlaba ngempama phambi kwakho kodwa nje wathi hayi baba ushilo hlaba ngempama phambi kwakhe ngamshaya nangumfundisi ngimkhohlwa owahlala emanzini unyaka wonke ungwenye ngamshaya ungwenye lapha ekuthuthukeni phambi kukababa uthi ungwenya bafundisi umile baba la bafundisi ngibongiseni ubaba ungithengela amajazi amabili nathi leli ngqoko leli nemsendlini wathengele ubaba ngiyabonga ngase ngiyabona ukuthi uzothini ngase ngiyasondela ngiyabonga baba inkosi shawa shona le ubuyisela amalahle edanti kwabe washo umuntu omdala inkosi ibusisi wathula hoyi unakho sokujala kanga ngoShembe ungakuboni mawugawe ngoShembe mina ngikubona no hayi ngizokushaya angiyazi enye into right bangcwatshwa ke bonke abantu ndawonye njengoba namhlanje bengcwatshwa ndawonye bayokhethwa kuphi phambili kwachihuka wathi baba mkhulu ukukhala insimbi yokuqala ephakameni wenza Matthew 25 Bashaya ingane zaqeda konke yasebuya phambi kwakhe ezabafana nezamantombazana wakhombisa ukuthi uNkulunkulu yena wathi was zayizaphela phambi kwakhe zasesiba ngamagluphu amabili esisandleni sokunxele esandleni sokudla wayesethi kulabo niyabona nina noma ningenzani niyofela la ekhaya noma ningenza intembi abantwana babenenhlanhla noma ningenza intembi kangakanani kodwa nina niyofela la ekhaya wabuyela ngapha wathi niyabona nina noma ningenza into enhle kangakanani nisiba bala ekhaya niyohamba la ekhaya usho inganeni engakathombi kusho umdali wazi angithi niyohamba la ekhaya ngoba nina nisiba bala ekhaya uma senihambile la ekhaya inkosi ezemva kwami abanye beniyobalanda iyofika ibasebenzisa qedwe basebenzisa baxoshe futhi ngoba basiba bala ekhaya kusho senza kwenzeke uShembe kade aba uNkulunkulu angazi abantu abamboni ngani washo yathi ingane yomfowethu abasafanele abantu ukushiyayezwa manje yathi ngeke kukhule teseswe ngamadoda sebemshawa ngesibhakela nje umbona uShembe abantu shaye ayo yathi befuna isibhakela sesikhule sangaka siphela kuShembe abakambona abantu bathi abafuna induku manje bafuna ukukholiswa ngenduku ezele kuba ngasibambezele ngabe umhlaba usulungile phela umhlaba uyahamba manje ubuyela kumnikazi wawo 1932 kufika ephakameni King George inkosi enkulu yamangisi ufika ufake ijazi lakhe lomkhosi uhamba nodokotela udokotela ongambamba umuntu ombuka njengamehlo ambuka qede amazi konke embuka nje kude naye amazi konke ukuthi uyini uze naye phesheya uKing George udokotela ngoba ekhaliswa zingcingo eziqhamuke eGoli naseThekwini nasePitoli naseCape Town zithi kunomuntu la uyisimangaliso asimazi umuntu wenza ngani mawuthi yamvalela ukhomba ukhiye ngomunye uvuleke ukhiya phuma abaleke futhi
Manje into ayifuna yenzeka njengoba kusho yena. Izilwane zonke ikhona emhlabeni lo muntu ziyamlalela simazi noma wenza ngesalamusi. Ushembe uNkulunkulu. Zonke izinto ibika usizi lwazo kuye. Fika injonjo ephakame lapha esigcawini somhlaba. Ayibonwanga umuntu uhleziwe nje shembe othiwe. Iyabonakala iyaphakama la. Eduze kwehlalo sakhe iyaphakama ilingana naye. Lesathwa ngabantu bonke. Ikhamisa umlomo ingcekuzisa ikhanda ibheka ngakuye uvuma ngekhanda. Umuntu lo uvuma ngekhanda. Ikuphakamisa umlomo ikhulume avume ngekhanda naye. Ikhulume avume ngekhanda iqede lapha ihlale phansi. Bese ethi niyambona lo muntu. Uzela ulethe usizi lwakhe olumphethe kabe emzini wakhe. Ubiza indlondlo ngomuntu. Uthi ke ngakho ke uzocela isibusiso. Uzophuma la angene komama. Hambe komama aye kumakhosazana. Ahambe kumakhosazana aye kobaba. Mayiqeda kobaba ke uyobe seyahamba ke uzobe sesitholile isibusiso. Ngakho ke ningamesabi uyesa phakathi kwenu. Ushemba kaphikiswa ngithi. Yazi ukuthi benza kanjani labantu. Ngoba masibaleka siphoqa ubaba kungcono sicimeze sizwe ngendaba ukuthi sidlulile soke kusibheka kancane njengenkosi.